noma sihloko sami sanamhlanje sitawukhuluma ngebunye ebandleni. Ingabe bona lobunye yini bunye? Namhlanje ngitawutama nami sitwa inkosi ukuthi ngichaze ukuthi bunye yini. Ngichaze ukuthi bunye noma-ke ukuthi bunye kubudlishwa yini. Inkosi kusisi, amen. Ngiyacela sibuke njengoba senibekile ukuthi uJohane 17 sisuke lapha kuvesi 9 siye ku11. Sawuphinza-ke siphinde sithathe kona lo Johane 17 sithathe kuvesi 20 to 21. Ngiyabathandazela babe. Angithandazeli lona ive. Kodwa labo lonke khona ngoba babakho. Bonke laba bakho nabo bonke laba bakho bami. Mina ngithunyisiwe kubo. Manje mina ngisejamuwe angisekho eveni. Kodwa bona baseseveni. Babe logcile bagcine egameni lakho lonke lona. Uze nabo babe kunye njengoba wena nami simunye. Angithandazeli laba kodwa ngithandazela nalabo labayawukholwa kimi ngelizwi labo. Ngithandazela ukuthi babe kunye bonke njengalokhu wena babe ukini nami ngikuwe kuze kuthi nabo babe kithi khona live litawukholwa ukuthi ngithule kuwe. Naso-ke indzaba abazalwane la ibekako lapha Johane. Ngiyanaka lokuthi lapha into lemcoka Jesu la kona ugcizelela kunye ngoba njengala uShilo wathi uthandazela ukuthi babe munye bantu. Uthi aphinze futhi la kulo 21 uthi uthandazela ukuthi babe munye. Kusho ukuthi uma unaka uyifunda iBhayibheli uyabona lokuthi into indzaba legcizelelwako lapha indzaba yebunye. Umbuto uthi-ke yini lobunye? Bunye kusho ukuthini ukuthi bunye? Yini lena lehlupha Jesu kangaka ngebunye? Uthi uma ufunda incwadi yaMateyu Mateyu 16 verse 18 ukhuluma naPetro, ukhuluma nebafundi bakhe. Uthi kulabafundi bakhe bambuza uyababuza ukuthi bathi ngubani? Bayashobela bathi u-Elijah. Bantu bangaphandle basho ukuthi u-Elijah babeka so uyiqondisa kubo-ke manje uthi nini nithi ngubani? Uthi-ke uyasho-ke Petro-ke uthi Petro wena uMkristu wena indodana kaNkulunkulu lo ngetulu kwabo bonke. Uthi Petro unenhlanhla wena uthi wembulelwe ngubani? Uthi-ke ngabo-ke Petro ngitawulakha ibandla lami phezu kwale ntwala ngitawulakha ibandla lami. Uthi-ke emasango eHadesi angeke alehlule. Ngilanza lenzaba ngilanza bunye ukuthi Jesu abekhuluma ngokwakha ibandla lakhe. Indzaba lehluphako emabandla akhona kodwa akasiwe emabandla aJesu, akasiwe emabandla kaNkulunkulu. Indzaba yebunye imcoka. Bunye yini bunye? Bunye kuphilelana bunye. Nangabe bantu bamunye kuba nekuphilelana. Uma bantu bamunye baba nenhloso yinye
inhloso yinye ukuthi bashumayele evangeli. Uthi nakaniketa abafundi bakhe Jesu lapha kuMateyu 28 verse 19 uthi hambani nishumayele evangeli kutive tonke kuthi bonke bantfu uthi ngifuna ukuthini uthi nibafundzise bese labaphenduka nibafundzise bese niyababhabhatisa. Indzaba soyokwakhiwa libandla. Leli bandla lakhiwa ngebantfu lababitwe uNkulunkulu. Petro la ukhuluma ngendzaba yokuthi nakathi uyamangala yena ukuthi Jesu uthi libandla utawulakha libandla utalakha ngami. Libandla bazalwane lakhiwa ngithi. Libandla lidzinga thine kuphile thine ngaphakathi kwalo. Nakuphila thine kuphila libandla. Uma kufe thine la ngaphandle kude libandla. Ngiqhubeke-ke ngiphindze ngiqhubekele ukuthi ke libandla libunye bakhiwa ngani? Bunye bakhiwa ngekuthandzana. Uma kunelithando libandla litawuba munye. Ufuna kubuse lithando phakathi kwaleli bandla. Naku uze athi umpostoli Petro wekuqala sathuko 4 verse 8 uthi kuko konke ungathuli kwako konke thandanani ngoba luthando lusibekela tono letinini. Ngizama ukuthini lapha? Ngizama ukuchaza timo lengitawuthi mina into letidzingekile letitawakha libandla letitawubamba ukuthi kube nebunye ukuthi bathandzane bandla. Uma kude kuthandzana phakathi kwaleli bandla bunye kude luthando ngulo lolungetulu kwako konke. Indzaba ke ithi ke manje ke kepha ke loluthando noma ngithi ke lobunye ke ubhidlitwa yini lobunye? Yini lebhidlita bunye? Bunye kwekuqala lokungasho ukuthi ubhidlita bunye kuhlebana. Uma ngabe kugcwele ukuhlebana kude lapho khona lokutaba ngoba kuhlebana ngiko lokutawubhidlita lobunye. Kuhlebana uthi nakabekisa lomunye uthi ufana nesifo. Lesifo lesi nase sithelekele loya. Kude impilo lapho. Uma sifuna kwakha kunye akusuke kuhlebana. Uthi uma ufunda lokwanyana lapha ufunda incwadi ya Proverbs noma ngithi Isaka 16 Isaka 16 verse 28. Umuntu lokuthulela lokuqiniso ususa ichubu lekulwa. Umuntu wenhlebo wehlukanisa abangani abethembele. Eva. Umuntu wenhlebo wehlukanisa bangani labathembele. Inhlebo iyalichitha yehluyendiwa kube nokwehlukana. Jesu nakathandaza la yena inhloso yakhe uthi ababe munye. Kodwa nakufika letinto leti lekhanya ukuthi kuvela kuhlebana nani kwehlukana abantu phakathi kuphela bunye. Into leti lokufanele ukuthi sicaphele. Inhlebo
idalwa sikhuluma ngemlomo wethu. Jakobe ukhuluma ngayo le ndaba yethu. Uma ufunda Jakobe sahluko 3 kunananga emagama lawa abekako lapha Jakobe ukuthi letinto leti Jakobe sahluko 3 verse 5 to 6 lapho nakhuluma ngokuthi ke lulwimi lwethu lwenda njani, lufanana nani. Ngicela lokhu siwafunde lamaphi kutofakazela lokhu lengikhuluma ngako la ukuthi ngetilimi tethu sendani kwendekani uma ngabe kunaloko ukuthi kunaloko kuhle bani. Kanjalo nelulwimi lusitho lesincane kanti luthi kabathisa ngejimbo lethu khulu. Asenibuke nje umlilo lokuncane wokhela hlathi lenkulu. Lulwimi lungumlilo, lulive lebubi. Lulwimi lusitho lesingcolisa wonke umtimba. Lokhela yonke impilo nemlilo lulunyekwa sihogo. Amen. Siyayibona ingoti yelulwimi lwethu futhi lwendalo. Sitho lesincane. Kodwa lokuba sitho sako lesincane kodwa lwakhela lushise tikhotha. Dilo lefanele sithi xa kubheke leti bebazalwane into leti hlola leti tasilimatela letawulimata bunye leti sitha sebunye. Ngoba Jesu inhloso yakhe lenkulu wasishiya ukuthi sibe munye. Kodwa ke ngenxa yokuthi kunaleti dilo leti sihlaselako ngala ukhaze ukuthi bunye beyalahleka. Nakulahleka bunye kuhliphika libandla. Akunabandla uma ngabe kanjalo ngoba umuntu ulahlekelwa ukuthi ngifanele ngiphile kanjani, ngiphathe kanjani. Inkosi ibusise. Lokunye ke lokunye lokulimata bunye kulinyatwa ukuthi gabatisa noma ukuthi phakamisa. Kwaba khona ukuthi ukhona ukuthi uyathi phakamisa awumine lokhu mine lokhu mine abuke labanye beyalahleka bunye. Ngoba labanye abantu bakhala ukuthi sebamesaba bona hayi lona ulokwa ulahleka bunye. La ngibona la kufunako Jesu lathi ngithi akube ababe munye labantu njengoba nathi nababe simunye. Inkosi ibusise. Lokunye lokubulala bunye kubulalwa kungabekedelelani, kungathethelelani. Umpostoli Pawula ukhuluma nebandla laseKolose. Uthi kuleli bandla nakaliya lakho uthi ke nibekedelelane nithethelelane nangabe umuntu akhube lomunye. Uthi ngoba phela nenkosi yanithethelela nani ke yendani njalo. Into leti bazalwane lengichaza leti awusigcina sibabe bunye. Kubekedelelane. Sibekedelelane ngoba wonke umuntu nalo unalo iphutha lakhe. Sithethelelane. Kutawukwenda ukuthi lobunye sihlangane nasinawo. Kodwa uma ngabe singathethelelani, singabekedelelani, kuhle bunye buyalahleka. Ngitawuchaza ke lenye incwadi lekhuluma ngokuthi kuba njani uma ngabe kunebunye. Bunye bakhani. Buhle bebunye ngisho kanjalo. Buhle bebunye. Ngicela ukuthi sibuke incwadi yamaHubo 133 verse 1 to 3. La khona sitawuchaza ukuthi nakunebunye
ebandleni kwentekani, buhle bebunye yini buhle bebunye ngoba Hayi kuhle kumnanzi kuhlalisana kwabazalwane ngenguvane. Kuhle kufana nemakha la kuba kumnanzi. Nakathebe enhloko ageletha thinathi ehlele esitevini. Yebo esitevini sa-Aaron. Athothela nasetiphikethe uthingobotala. Ufanana nematole ethaba iHemoni. Nakehlela entsabeni isiyoni. Kulapho-ke simakade ehlisela khona Tibusiso takhe yebo nekuphila kuze kube phakade. amen. Naso indzaba lengifuna ukuthi ngiyibeke ukuthi la Davide ubeka buhle bekuvana kwebazalwane. Kusho ufuna kunebuli. Ubhekisa njengemakha. Uthi kufana nemakha. Unuka njengemakha. Uyathi ukuthi uma kunebunye usho ebandleni uba nawe kuba khona ukuthi hey yathi ngijabulela kuye ebandleni, yathi ngijabulela kuye esondweni ngoba kugcwele ubunye. Uthi kufana nemakha. Aphindze futhi athi lobunye bufanana nelokwanana nematolo. Mina bengingabekisa ukuthi ngithi ufanana nemoya lomnanzi, umoya lomnanzi waselwandle. Ngoba uyabona umoya lomnanzi waselwandle ushaya kamnandi uve nje nawe uve uphila. Uthi-ke akaqhubeka lapha Davide uthi-ke ngulapho-ke simakade ahlala khona. Aphindze athi Davide ngulapho-ke simakade ehlisela khona Tibusiso. Tibusiso titawukwehla ebandleni nangabe bantu simakade bahlangene. Nakunekuhlangana kwehla Tibusiso. Nakunekuhlangana uNkulunkulu uhlala phakathi kwalabantu ngoba labantu bahlangene. Kunuka kamnandi. Uthi nawona ucabanga uve ucabanga kahle uthi bandleni mnanzi manje ngiyawukhonza uNkulunkulu ngoba kuhle kuhlalisene kahle. Yindzaba abazalwane uNkulunkulu asibikele kuye usibikele emphungeni. Usibikele ukuthi siphile sibe yinto yini. Bunye budvosa nebantu labangaphandle nalongakholwa uma abona kunekuhle athi umuntu hey nama yathi amini lapha ngiyokhonza lapha ngoba ubona lobunye lobukhona lapha phakathi kwalabantu. Uze athi nakakhuluma keJohane lapha kuJohane khona la 17 uthi babe bentela abantu ukuthi babe munye nabamunye nabantu. Yila khona-ke batawubona khona ukuthi mina ngiphunywe nguwe ngoba labantu bahlangene batawubona. Kusho ukuthi ngathi nelive litawubona live libone ukuthi wo nabantu bamunye baphila kanje. Kunempilo kuyaphileka esontweni. Hayi ukuthi umuntu angathi hey sontweni hey kuje esontweni kuyahleshwana esontweni kuje uyabona ngoba nakunetinto lokule bantu bahlangene ukukhanza ukuthi ngiyo into akuthini nokube ukuthini bantu bayaletha bona ngoba bayabona ukuthi kunempilo. Inkosi nibusise. Wekugcina bazalwane ngigcina ngokuthi ingabe wena nami uyabuletha inibunye wena ebandla. Uyabuletha inibunye noma wena ubhidlita bona lokunye. Ubhidlita yona le mission lenkulu ya Jesu la kayitela. Lele ngibona Jesu lathi babe ngithandazela ukuthi abantu babe munye
njengoba nathi simunye. Ngoba kusho ukuthi ngiyona nto le emhlupha Jesu uhlwa ukuthi labantu ababe munye. Nangabe amunye yena naNkulunkulu nathi khona ukuthi nathi sibe munye. Lokho ke kutawuletha inkhadimulo nakuye. Njengoba kwemthandazo wakhe la wenda yokuqala uthi babe ngicela ukuthi ungikhadimulise. Uthi ke na ungikhadimulisa ke uthi ke nami ke ngitawube sengiletha udumo kuwe. Kusho ukuthi la khona kunebunye khona kuletheka ludumo lwaNkulunkulu. Uthi maye uNkulunkulu uyasebenza. Maye uNkulunkulu uyasebenza. Bazalwane, indzaba ke le indzaba yakho wedwa. Nawe kufuna ukuthi ihlalele utibuke wena. Kuthi ingabe mina ngiyaletha yini kunye. La khona mina ukhona yini ukuthi ngihlanganise bantu babe ndawonye. Bantu bathandzani. Noma kumbe mina ngifaka kwehlukana kwebantu. Njoba lokhu sibekisile ukuthi nakunaloku lokuhlebana nani kuyahlipita. Kuhlipita abantu kube bede libadla. Uthi ingoma yetingoma chapter 2 verse 15 ukhuluma uthi ke ngibambelele impungushe letincane leticedza sifa. Kusho ukuthi la kunetinto letincane letintona letingabhidlika tilehlukanise libala. Uthi ke akubanjwe leto tinto letincane. Kunetinto letincane kumbe lesingathatha kancane thina. Lota uthi egcineni kwakhona ukhanya ukuthi ngito icrack nje lencane lokubuka ukuthi ngathi ayibonakali kahle kanti ngiyo le tawugcina ibhidlite libala. Inkosi inibusise. Nguloko komthandazo lengithi ke bazalwane mhlamba sithandazele wona. Asithandazelele ukuthi boss side nami ukuthi ngiyaphefumula. Ngiside nami ngifanane nemakha lamnanzi la tawuthi nakanuka anuke kahle uyabona ukuthi la khona kube nekujabula. Inkosi inibusise. Amen. Lo mlayeto ubolethelwe Apostolic Faith Church Zombodze Media.